hvala! Še enkrat lepo danes hvala. 58 metrov in pol za Janko Hvalo. Janka Hvalo 58 metrov in pol, Lizna Vigele 52 metrov in pol, imata 111 točk. Peter Prevc bo nazaj skočiti 56 metrov in pol. Za veliko zmago na prestižni tekmi mešanih dvojic. Spomnimo se, kako je Peter Prevc odnesel zmago na zadnjo nedeljo v sezoni zimski. Peter Prevc, Triglavkran! Peter Prevc in Duška Bogataj. Poglejmo zdaj še od našega verilca daljav, koliko pravi, slišali ga boste v živo, to je Dušan Kus, koliko metrov za Petra Prevca? 59 metrov in pol, Peter Prevc in Duška Bogataj sta prva. Peter Prevc in Duška Bogataj sta torej zmagovalca tekme mešanih dvojic Mostec 2.